Anggu dang muriki mata bahye tinda bata patua mangarangi yangu rukuna na pemerimu eti la kanal YouTube YKB GKI TV dan una pulung na padihanda la rehiana welingu la buku masiatu na pingina i alla nama pakapipi pamelangu hangau dokumbulhau napa manginjirunda yadu yaka lamata hau lupa lamata dambuna nama wana ku tangara la palindi giwelina na pandulangu la nyunga na tulanga welina la miri na mapadikangu awangu tana angu buhangu la tamu nei miriya karitu na panjilinguna na matumbu landaung na malapahu lupa tua ma la rehi na yana dumanda nyuta bunda banda lapa pangadanya nama hayandalu la kananding unda da ia hinggilu anau nyapa lapa bingu wangu dangu lapa huandaru kanadu bunda bana nuna ba maluhangu ya tambangu na ludu tamba dangu na rukutungu lapa kapidihu ya na lurinda yedu ya hitamali dangu hinda tahanggia lahwala angu buhangu la tamu nai miriau karitu la rehi nama tunanu yedu ya hitangala pamaruambang kanadu na lurinda nyuta malangatakaya bapanamu yuangu nai alaya na uangu ya mangumbuhangu na malangataka langarangia nahu badalaku hanggangu la uma Allah na tau ihirailu da wunda ludu dangu dahamayangu dumada badaludu wotunya nahu langarangia naludu wotungu dala huratu pemelangung hangau do kambulhau yadu ya kayan bada wunda ya dangu badaludunya naludu jiana hanggangu la yiruhali da pangada hamun kanadu nahu langarangia nyuda na marau dangu maharuya na mandula nyuda welina laimiri na mapadikanya na awangu dangu na tanah imiri ba ndajiane di ananya la umana takanai ngumana panakapipi karahaha la anda ngarangia nyuna wikima na marimanja nyuda himangu hayanda luda dang nyuda danggara ula ehi ada angu buhangu latamuna imiri yehu karitu imiri Allah napa marubu kunda yaduyaka imiri Allah banda nangudum yaha langia pebunjukuna na malundunu takaduna nyuna na hawanjiru pangalangu pangiana dumana pakarianya na tau pa ihikunguna ba ia na makapipita nyuta la dalula kundanya na lurinda nyuta matawa nyuta kata pangia nga baya imiri amin hopu na layaa na pulung na padihanda larehi na yana ambu maruamba du lapa like subscribe dangu matawa bata pangalanya na padihanda larehi na yana la ang buhanda bunda badaka na tau nama pawai laimiri dangu na merinjungu
la petanda ya imiri yau keritu. Kanadu, nyuta bata merangga pandulangu, la dalu bata buah baru ya na pulu na imiri dangu angumbuhan da la yekabe. Matawa kana papurunda wai mengulung wai meringu, welingu la imiri yau keritu. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.